Inoko fa mazava tsara le resaka boky teo a. Afaka mbola manontany hoy a raha hoe tsy azo le izy. Zao tsika de hiditra indray amin'ny resaka tableau. Tableau. Inona moa ny atao hoe tableau? Ny tableau de tsy inona koa fa variable ihany le izy a. Variable afaka mi-contenir valeur be dia be. Zay. Variable afaka mi-contenir valeur be dia be. De ny tableau zany de azo eritreretina hoe ohatr'izao a ny paoziny. Aka tableau a, aka tableau blanc a. Zay zany tableau blanc ko. Ty. Azo eritreretina ohatr'izao zany le tableau a. Aty mifaratsiratsy ny soratra. Ty variable anankiray le izy. Fa misy valeur maromaro. Ato ohatra hoe misy valeur hoe rakoto a. De ato ohatra hoe misy hoe rabe a. De ato misy hoe Jean. De ato misy hoe Marc. Zao zany anatina variable iray a. De azo eritreretina ohatr'izao le izy. De ny tableau, ny accédena amin'ny tableau zany de ny indice. Ty zany ny atao hoe valeur. Ito zany a le données atsika zany ty a. Asiko flèche ty hoe valeur. Zay. De ty ambony a ny indice. Ty ataoko mangamanga ty a ny indice ty. Ny indice a ty amin'ny PHP de manomboka 0 de mitohy a makany. Zao. Zao zany. Ino moa ny atao hoe tableau numéroté? Tableau numéroté zany hoe ny indice zany a de numéro. Ok a. De ampiasan'le tableau zany tsika zao. Déclaration na tableau a de tsotra. Dollar de ny anarany ohatra hoe dollar étudiant satria le izy variable ihany. Reçoit oreille. De ampidirinao les valeurs. Ohatra hoe rakoto a. Ohatra le nataontsika tary teo a. Rabe. Jean ary Marc. Zao zany. Zao le izy. De ozy izy ianao hoe aiza le indice. Le indice tsy isika mamorona azy a. Fa le PHP zany mamorona azy a. Fa eritrereto hoe ohatry ty zany ny paozina tableau anankiray. Ok. De zay. De raha te manipuler tableau de ny indice zany no ilaina. Karanao exemple tsika hoe afficher rakoto. De hitantsika eto ny rakoto zany eo amin'ny indice 0. Satria 0 le manomboka eto. De anao zany tsika hoe echo a dollar étudiant de rakoto non de 0. Zay. De alesitsika. Lasa Facebook ndray ça va. Formation. Non, localhost. De afficher zany a le rakoto. Raha anao tsika hoe afficher rabe a. De ao amin'ny indice 1 zao le rabe. 1. De afficher le rabe. Raha hoe tiantsika modifier le rabe a. Ohatra atao ovaina majuscule. De dollar étudiant
de 1 reçoit rabais en majuscule ohatra na hoe ataontsika hoe rabais koto. Lycéenne afaka affichentsika amizay le izy éco étudiant de 1 zao de zay afficheny rabais koto, efa niova rabais koto zany le zavatra atao. Zao amizay tiantsika atao amizay de hoe ahoana miaffiché an'izy rehetra rehetra, affiché tout, ahoana miaffiché an'izy rehetra rehetra. Raha miaffiché anazy de mila manao boucle satria ahoana misy indice BDB ireo mety hoe indice arivo nisany, mety hoe roa arivo sy ny sisa sy ny sisa, de atao boucle le izy de efa misy fonction amatarana ny nombre d'éléments anaty tableau zany fort de ny amatarana nombre d'éléments anaty tableau de ny fonction count dollar étudiant. Afaka affichentsika eto vetivety aloha le asan'le compte raha mbola tsy azo le izy. Nombre d'éléments. Nombre d'éléments ataontsika hoe éco count de efa ty ambany ty le izy count étudiant de compteny zany le élément ao eto zao tsika manana élément anakefatra 1 2 3 4 de raha apiditsika raha io de 5 affichentsika le izy ny affiché 4 zany ty de zay de io amizay ny ampiasaitsika amle anona teo hoe compte étudiant farany de 0 voalohany satria 0 ny indice amin'ny tableau le i plus plus. Ataontsika hoe éco dollar étudiant de dollar i. Zay zany tsika de efa nahita zavatra ampiasana le tableau anankiray indray de asitsika à la ligne ohatra le zao zay ohatr'izay zany rakoto rabais Jean Marc. Raha mbola napitsika tato hoe peta de ny afficheny koa le peta zany miaffiché an'izy rehetra. Zay zany atao tableau numéroté mora kely le izy de hianatra amizay zany tsika ny tableau associatif. Tableau associatif indray de tableau ihany le izy fa tableau hafakely tsotr'le teo zany afako tableau associatif indray de tableau le izy fa ny indice de chaîne de caractère ny indice ty zany misy tableau ray oh pardon, ty zany misy tableau ray de ny valeur an'izany reto ataoko menamena reto ny valeurany ohatra hoe rakoto Jean ny ato de 75 zao de le indice reto ataoko mangamanga eto le tableau associatif de indice chaîne de caractère ny indice zany hoe soratra ohatra hoe indice non zany ny indice ny ty isika mihitsy ny mamorona an'ity fa tsotra'le teo le izy de prénom ary âge reo zany indice reo nataoko mangamanga ireo de ty zany ny atao hoe tableau associatif.
Zay. De ahoana manao tableau associatif a? Tsotra kely ihany le izy a. Ohatra hoe amorona variable tsika. Dollar persa ohatra hoe personne zany tianao tenenina, de iray ty ambony ty. De zao le izy fahafatsika ty. Ato am'le anina voalohany ato ataontsika le indice, ohatra hoe non. De ato ny ataontsika le valeur aorianan'le flèche, ohatra hoe rakoto le non. Zay. De ato ndray tsika manao indice prénom le indice manaraka, na hoe clé moa zany tena filaza azy. De flèche de omena valeur le izy Jean. De ny indice farany na ny clé farany de ny âge. De flèche zany hoe égal de chevron. De inona atao ato 75 zao. De accéder amin'ny alalana indice ihany ty. Ohatra hoe afficher rakoto, de afficher an'le rakoto tsika, de le indice non ny ampiasaina. De manao ohatrao fotsiny hoe dollar echo dollar perse reçoit perse de non. Asina koa ohatrao mihitsy. Zay. Tia le zay koa. De le rakoto ihany no affiché eo. Mitovy an'le teo ihany zany fa le indice ndray ato no lasa chaîne. De raha ohatra hoe affiché tout, affiché ndray zany izy rehetra. De tsy mitovy am'le teo. Tsy mitovy am'le teo fa misy boucle hafakely anankiray ampiasaina, ny for each. Ohatra zao zany. For each de maka variable iray isika, ohatra hoe variable i. Io zany le ataontsika hoe indice. De ohatra hoe ajanontsika hoe key le clé de io clé io de alaina avy any amin'ny personne. Zao mihitsy zany syntaxe-ny. Ty le tableau de ces variables ohatra ovaintsika hoe clé, de zay indice rehetra ato amin'ity personne ty zany de lasa alefany ato anatin'ity clé ty. De le i zany no ampiasaina ho indice am'izay rehefa eo. De ataontsika hoe echo dollar perse de dollar i. Averiko alolo affichena. Misy variable non défini ozy izy, dinina 6. Dinina 6. Averina nisy diso le teo for de ny anaran'le tableau, de aze clé. Le clé de le élément rehefa avy eo. Ty zany zay variable tiantsika atao eo e. De echo perse de non dollar perse de key. Zay. Zao de affiché le rakoto de Jean de 75. Asiko tirer le izy. Underscore tsy manino. Zao. Dikan'ity zany de hoe for each tetezo le tableau perse, de alève le clé sy le élément. Zao zany le izy. De le clé moa ty le ao alohan'le élément foana, le valeur.
ohatry ty zany, de tia le valeur ty. Ok, zay zany. De zay no résultat nahazo ohatran'iny zany isika. Ok, zay zany le fampiasana an'le tableau associatif e. De ohatray zany le tableau farany ny tiako zavatra tsara fantarintsika koa de le fonction explode. Le fonction explode io zany de fonction anankiray izy io miséparer chaîne de caractère amin'ny alalana délimiteur. Ohatra ataontsika hoe $chaîne reçoit array de inona re array non tsy array fa toa des chaînes, ohatra hoe pomme pêche pomme pêche poire sy ny sisa, na ataontsika espace ary mitovy daholo. De afaka ovaintsika tableau io hoe $tab reçoit explode. De inona ny délimiteur? Délimiteur zao afaka ataontsika tirer eto. De inona le variable? Variable chaîne, $chaîne. Am'izao fotoana zao zany de lasa tableau zany ny azontsika ato. Tableau mi-contenir zavatra ohatry zao, fafako daholo reto lasa tableau numéroté zany iny. De ny ao anatiny de ity hoe le valeur atsika teo le séparena tamin'ny analana tiré teo pomme de pêche de poire, ohatr'izay de misy indice zay. De afaka manipulentsika ohatran'ny tableau rehetra amin'izay ty tab ty que affichentsika daholo for 0 de count tab i plus de echo tab 2 $i point sisika à la ligne. So ce tableau zany ty zavatra ty. De iny zany le tableau. De le délimiteur PDB ohatra hoe espace ny ataontsika délimiteur, ohatra hoe sarahantsika ny anana espace le izy, soloantsika espace to ihany. Ok, zay zany momba ny tableau de inoko fa azontsika le izy, fa raha tsy azo de anontanio eo amin'ny commentaire na amin'ny YouTube zany na ao amin'ny page Facebook ny Nirinfo.